Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Himanta kladan ka Ngut Kiba Shah ha Assam namar baki Iaroh ka Pakistan halaga jing Shah Himanta ki ba hakile no hapalgam jaga Jammu and Kashmir umidirang ba ka Assam Himanta beswa sarma uloang baki dei ki Iaroh ya ka Pakistan di bagi jing thop jing kran jongki ha social media ba da ki we pat kiran san uloang baki ka Ngut Kiba Shah ki di kinong diri baki no shat kala ya laga jongkri bala dadang don kum kini on phasai bet nakot na yeng Kumancuban kan mau bawa bening kong ban syakem ha Assam udu MLA ke dihing constituency nekeseng All India United Democratic Front wa Aminul Islam. Kibedang syakem menhenen kesengipan kikin thop yu Jarif Ali ubna bar peta hu Imran Hussein baru Kumar Udin na Kachar district. Himanta beswa sarmau lakintu hikipat yang shoshnong ke Assam bagi di benyeng teli kewe na kebenta keri hakum ke diga por bakeri ke dan hapdeng ke jing Shah Himanta bagi nuk bakaran persya ya keri lajang on tabet hapatok klem jing mam. Ulakin turu iki bor pahara bakin pet ngor nama bakajur ke jingrung tu ki beri kepada Bangladesh nama badang menhenen ke sengiru ke Assam kelayo kem sangut kinang Bangladesh ke buan rung bian ha Assam.